Hello mga kaisunan. Anya na usab kami maghahimo na usab og usa ka video alang sa buluton sa Ginoo karon. Mohimo na usab kami og feeding ministry. Og ang among giluto karon is ay among gi-prepare karon tinapay o pansit. Asawa ni Lot nang sa asin. Manay mo siyang asin. Story ni Abraham og Lot. Sodom is destroyed. Okay, 1, 2, 3, go! Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Marching. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of His kingdom? Don't you wanna be a part of His kingdom? Don't you wanna be a part of His kingdom? Libot, I want everybody running. Sing ata, the correct one. Okay, 1. Update mo, okay,
mananamig panghatag sa mga bata. So, karon kami na pumukahon. Okay kayo, lami kayo. Okay kayo, lami kayo. Kami na pumukahon. Ang salamat guys sa nagluto sa pansit nga si Yutas na to, si Pastor Alies, si Pastor Iman. Sila nagluto ng pansit nga lami kayo, okay kayo. Okay, so karon naman na among feeding ministry. Kami na nga on. Yung subra. So, salamat gyapon sa Ginoo nga naghatag kanamo og kadaugan og kalampusan ug padayon gyapon ni nga namo nga gitinguha para gyapon sa kaymayan sa Ginoo. So God bless us all.